هاتمينا قبا سر أمر مهورين ودل مناكر لوا جاهلتي المباركر داري دادار بي آهلتي المكاركر نكاري بربربي خزلتي سازار بما بردلي دايقا خوبما بربانگدي سحشار بما مرجي ما غضبا بما خزلتقي جاهل بما جيوبان يا دخار بما مئينا بلك سوار بما باشي دي ساكا بما ازدين كرم منا سالم بره بكمه گوونده نفشای جمعته هیل من هیلو دلو قالم رو تو birneki çile birina dile kale zileti sazar buma berdile dayka buma berbangedi sahşyar buma mercima da babuma zildeki cahil buma ciyauban ya da khar buma Belek suar buma başı disa kalbuma Ben nagere Deuruz emman Ben nagere تا خوش دنگه تا هر هبیم بیجنش تماشاوانی می هجاره صباح بخیر روز باش شوره نور حیات کد خوزیدی سه زار بوما ایوالا و روزن بری ونا گرین وک نور حیات کد روشاوه چاوایه ون چی دکن گلوان روزی بریتین بیراوه وجی ام مراق دکن هلبت ام اجی بداویا هفته به انرژی که باش بهزه که باش بداویا و هفته خوش تست پی بکن بیجن روزاوی سبت لحظه شمی و یک شمی خوش در باس ببه اون چی دکن ام ایرو باسا هوایا گرم بکن و هوایا گرم ده ام چاوال خو باش بنیرن لاشه خو ام بیجن چرم خو روی خو بتایبتی ام باسا وان بکن جبرتاب ام چاوا به پاریزن ای خوشکایی ام هلبت شمره گدک گرینگه نوسا ام باسا خوشکایی جی بکن ام کیجان کرما bu karbinin zarara makyajı çiye ez بیجن منی بیجن ماکیاج تا هی هلبت ام باسا ویجی بکن قط مراق نکن زل سر خوشی بحث بکم لیرو شاو چیه ام باسا ویجی بکن جمره سر تلفن 0506 657 5362 ببینم روی دکارن جمره پیام خو هوی خو داخواز خو جمره بنویسین امی بگنیم بر دسته و بسترانک خوش بدنگ نور حیات سلام ستران بیش نور حیات سلام مدست بیکر امی به دکتر حسن دمر رجل سروان مسئله هلبت بسکنن سران سری دو ساعت می ببین میوانی مالاوه گلو رو شاوچیه از خوازمون جی ببین میوانی برنامه ام پیام و از لبندمه ام ندن سکناندن و سام دست پی بکن که دوان هوای گرم دم هجی چه هبن ام چاوا بکن و ام کیجان malzeme am bikarbinin zararı ve faydaları için hem bahsavam bugün tekrarım bugün hem dest ve bugün mamasat bخير hati ser çavat hati serçavne için bخير de ben sıvav bخير be خير selamet serçava un çavane un başım de hava gerim de em beje bana de germi de merv çavadı be de betli insan zahmetiye gel merv de germi de gelek zede خو بپارزه ام بحثوان و هرگلیام بکنز بیشم نورایت تجیب خیراتی İzmir'e hati و İzmir هنگرم ترنم سام اللي بقولت أنقرة بیشن هوای باشنه
Zav başa. Ji İzmir'i pır baştır. Em jî em pir gilî darin. Em dibêjin îsal çima Ankara û qas germe çima van salê dîwîsane bu îsal çi bû ji Ankarê cê te hatiye li gor te hînik ev derim bêje. Vira henik hat bimra. Yani İzmir ve İsal zav germe. İsal her der germe. Rutubeta İzmir'e jeye, Evet, rutubet jeye. erê rutubetî heye. Germe İsal de- her der germe. Bawer bikin ez bawerim malbatam jî li herêmê ew jî dibêjin ji germam îdare nakin. Em gotî îsalam çawa bikin em klîma jî bikar nayên yan mamosteyê dî pikêr nayên yan têrî me nake hewaya wê. Êwan hûrgiliyan jî têj me re bêjin wisa. Bele. Em ji germê çawa biparêzin. Em cî li bergê tenik jî li xwe dikin çê navê mamoste. Tabii de mehe sahavini de roje germ de taybeti meriv gerek hajj tiştahe be yekemin meriv xwe ji tavê ronaya tavê biparêze duwemin meriv zêde yani tiştê avî bixwe yani xwarin û xwarina xwe hajj xwarin û xwarina xwe hebe. Xwarnê giran nexwîne Bele, bele. Ev her tişt yani em bêjin serekene. Mesela germê de nav rojê mesela em bêjin navbeyna saet dehu hatta çara hatta asrê yani berî nîvro hatta asrê meriv got zêde mecburiyet tune be meriv dernekeve dere be çêtir e. Mirasım. Taybetî ixtiyar Zarok ne wisa. zarok nexweş nexweşinên bêjin ê qalb tansiyon wekî din nexweşînê qronîk ve gere dernekevin ego mesela tiçine batlane tiçine bahrê Diçin sahilê xwe wisa li Bele, ber tavê dikin. bele. Ne wisa ne nur li hayat wir man jî baştir mesela zanî. li wir jî gere ev saetê me got yani nebayne dehu yazda û çara heta asrê dernekevine der ve zav baş e xwarin û xwarin jî tiştê avê mesela tabii meriv havînî zêdetir xwîdan dide tiştê toksîk zêdetir dikeve bedena mirov tabii vücuda insan jî zêdetir tişoğle ji ber wîna ji ber got paqij bê bedena mirov ev madde avî yani, toksîk ne wisa? bavê jî gere meriv hem tiştê avî bixwe û av jî yani em bêjin mesela rojê 3 litre av gerek meriv bixwe yani xwarin jî yani tiştê wisa sivik yani tiştê birûn gere meriv nexwe çêtir e em bêjin wisa salateye tiştê xwarinê mesela em bêjin sebze zaf rûn tê detir nebe Yani tiştên fêkî em bêjin tabii wisa tiştê tiştê sivik 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 meriv bixwe em bêjin wekî em bêjin mas işte cacık yan jî mehîra me mehîra me meşhûr e ne wisa. Belê meriv sen ane jî bixênav mehîr xweştir e jî yani ji bo Sat mîdê hinek jî buz jî baş e. bixîna tam Bele, tê xwarin bele. ne wisa wasta. En yani havînê xwarina xweş mehîr e yani. Valla rast li herêmê her tim nîro jê warê jî mehîr tê xwarin yani serê Bele. sibê jî tê xwarin. Tabii havînê zêdetir mesela em bêjin hem cihê batlana li otêla jî hem jî em bêjin vêga mesela cihê me tev sî tene wisa hewz jî hene Belê. li wir jî gere meriv hifza xwe ji alî hîjyenê bike yani havînê hîjyen jî zaf Di bike. hewzan de ne wisa. Tabii hewzan da zêde insan dikevin tabii dilewt e Mikrop jî zêde tabii. dibin, tabii. yani ji ber wîna gere meriv Hecî Ya. vêjî be. ji ser hîjyenê bisekne yani. Belê. Belê yani tenê ne mikrop ne wisa û klora nava hewzan jî. Tabii klor ew jî jî o gerek kimyasal pistirêka der tabii dike, ne ewanan wisa. jî zarar de mirov. Tabii ez vîna dibim ego mesela tişê batlane mejin tişê cihekî bahrê ez yani tavsiye nakim yani cihê bahre bê merû gere nekeve hewz. Nekeve hewz de rast. Çünkü bahar yani şifa ye yani ji bedena mirov jî baş e. Belê. Yani wisa bedena çermê mirov wisa Çermê me xweşik dike mamoste. böyle hem hoşluktu hem nemlendirmişti yani tabii huyateci tabii bahri go cihek sanayitin nebe yani cihek mesela bejin fabrika hebben Luandra adına bahri de Behra ku qirêjîne tabii. bû bînim wisa. ağır metal em bejin çinko vesaire çedibin ev jî zarare yani. Şa cihek go ji
em bêjin ji senayê dûr cihê wisa meriv kevê behrê. Yani meriv wisa hay ji xwe hebe înşallah gelek tişta meriv karî xwe biparêze yani. امام مستوى بحث حوض ومثلا بحري كريا وقت قلت انسان كدو چن بطانه جي دكفنا حوض ده او طاف جي راست لو عندك يعني مثلا زراري بيچنه Yani mesela o bahsa emmego yani nabeyna yazdı işte hatta beri asri meriv nekeve çetire. Jberçi yani duvan saati duvan deme de tavzaf kurta. Jberçi mesela çermi mru mesela jitabi mesela dışavute. Meriv zede bimine ev şavat dibe veka şavata ki em dibin işte birinci derece, ikinci derece şavat em dibin yani. Hani vaki go mesela avaki germ ça laşe ki mesela derece yanjı em bejin tavaşe ki usa germ ser meriv de usa birce meriv şavute aynı usa meriv şavute. Tabi genç yunacı taybeti mesela zarok ihtiyar zede mesela liber tabi bisekinin jiber ev de rohniya tavda ev ultraviyolo şini emcered ev ultraviyolo şini zarar de çarım. Tabi embejin peşe roja da henek kanseri çermacı çetke ve ki melanom. Yani jiber yuna meriv zede yani bertabi nesekni vakti derket ji mesela yani embejin her havze yani bahre mutlaka güneş kremi hem de bejin yani jibo tabi kremi jibo tabi cumana go o işine go zarar bir de insan direjin bir zarar hem bejin böyle bana bir zarar ki yani kari şivani dijivan kremi bejin jibo ultraviyole meriv gelip karbine genç yunacı mesela ne tane meriv vakti çu bahre yani bejin saat batlana tatile yani roje gemci mesela vakti meriv derkeve derve cihe mesela huyayı em bejin cihe vekiri gere meriv mesela rube dest ve pibe gere meriv sa krem bikene mesela kremi tabi gere meriv istimal ki ev kremci yani sa 3 saat meriv sa çikavane tesiravane gozede meriv bimine yani jarkedi derkeve jarkedi meriv mesela bahsa krema kiriyor ama mustadve özellikle va taybetmendiye va emli gorçe van bistinde ma hazaran marka heye yani vega kremi go geniş spektrumdan verin yani ultraviyole A, ultraviyole B ışın hene yani embejin mesela ışını ultraviyole teva zararavan mesela çiguke kutbuke kremi usa meriv bistine tabi gerek usa hususiyeta ve nemlendirici ve gerek usa çer mesela gerek keşil behele yani. Mesela faktör de beji ya işte henek de bejin seh faktör henek benci faktör praneji de piyasada benci faktör. Benci evet geniş spektrum. Yani manavi çemi mesela mama got faktörü ve çende bilaçı bebirame. Kariş ultraviyole şini yani jmona go zarar ne de yani. Yani ev mesela hususiyete kivan kremaya yani amcayla geniş spektrum yani hem ultraviyole A işte geniş spektrumlu. Faktör 30 hatta 5 gere meriv. Döven habereden. Tabii ne habereden. Şehendiktir uca zedetir. Beli. Tavsiye nakil. Şu kadar taybeti yani bu şekliye piyasaya yani. Evet şu kadar piyasada bu sana maksat yani hezara marka hani mesela henek pir bahane henek arzanın henek normalin emli gorçe bikrim bila kijan malzeme yancıyan becik özellik avi hebe koyar. Yani özellik hem de beni işte spektrum hatta penci işte ultraviyole A ultraviyole ışını yani jibonago zararavan bişkine gereken nemlendirici yani nemlendirici hususiyetavi hebe tabi avanajı yani meriv vakim got yani meriv car ki mesela vakti bila şeyhvada cihego huyayı tesiravan hatta 3 saate ya beri mesela meriv derke ve derve beri 1 saate gere meriv Neseru yok abi. İstemal ki dur derke be yani. Yani çim ama musaberi nif saate. Yani bizim de nif saate de aktif tabi. Avana pişki yani jibona go tesiri çerm bike yani jibona go sa çerm pişki bikşine yani vakti derket eder ve yani üç zedetir yani üç ağı da aşın zarar ne de yani. Berüna. Yani avana gerek bu saat
Bak embejin mesela meriv tişteki avdı da yani. Hatta ava konak şine yani çenabe yani. Lazım. Embejin meriv mesela pirinceki çekiye nemsa mesela Evet, avdı vakti bildize yere gerek bir lazım, fine evet, yani. hasta, evet. Evci anne nemsa yani. Yani demek ki laşe me vücudu me xwe hînî vê dike. Tabii xwe dikişine yani. amade dike wêna Evet. dikişîne. Evet. Paşêjî me Cumhuriyet diparêzî. yani çerm jüvi kremi fede bibine gerek ki bir kişine yani. Valla ez bawarım kes ji me wisa nake. Hem amilê didin û derdikevin. Na. Yani çünkü em Yani dibê saat wextê me beri nema. meriv sabe de zedetir ve fede bibine yani. Em ji vir şundan baldar bin. Berî hûn derkevin nîv saetê bikarbînin em wisa bêjin. Ema mesela ev lekên tavê çêdibin güneştê kesî dibêjin ya gelek kes wan qrêma jî bikardînin dîsa jî çêdibin. Tesîra vê çi ye yani? İşte yani megoya go meriv bu pareze evleke çenabın. Yani bi insan qrêmê ew çareser İnsan dibe. vakti go xone pareze zede liber tabi bin evleke çedibin. Evleke jî tabi yani peşeroje ki de çend sala yani Pirs bin girek. enek naxoşin jê çedibe yani. Yani hem o Ecbuna go kesteki. evleke çenebin meriv gereke xwe pareze. Mesela heval dibêjin ku em ji wan dipirsin dibê em qrêmê jî bikartînin dîsa jî ew leke çêdibin. Mesela ji ber ku qrêmê şaş bikartînin mamoste. Yani Eve evci geliyor. çedibe, evci çedibe zede mesela liber tabi diminin. Mesela krem carek xwedin dibin tamam abana şu irome idare ki ne olsa yani. We got çend saat, 3-4 Bəli, saat we got bəli. çêdibê buya wayî. Demek ki hem şaş bikartînin yani beriya nîv saetê divên bikarbînin hem jî em bêjin wek mamoste gotiye em carek lê dixin carna em dil nahêlin em carna dise jî saat xîre şunda- nakin. Dise saat şunda tesire damine yani. Ji bo tesîreke bimîne divê em teqez çend saatan û bikin. Beni nu. Nur hayatı çiye ber behrê jî tijî wisa dike şaşiye ku didike kî janin? Yani ji adiye qrêmê vez dibêjim. Ya min jî zêde ew nedikir. Nedixebitin. 4 saat 5 saat şunda mesela milletde. İşte em Mesela carek wî lê dixin em divên besene wisa. Vay diyare tu çiye ber behrê. Baş bûye xweş bûye lê birên mamose dibêje tiştên baş bikin. Hin şaşî hene li ser me dimînin ez bawerim em wan wek rastî zanîn ne mamose. Ew jî tabii tesîreke neyînî li me dike. Heva jî me got pir germ e. Mamoste ji bo nexweşên şeker, kronîk mesela ev hewaya gerim. Rastî sal li seran serê Tirkiyeyê germeke zêde heye. Yani bila insanî Heremê, Mêrdînê, Diyarbekirê, em bêjin Şirnexê, Cizîrê ew der dişewtin yani. Bila hey ji çe bin bêtir. Yani vekime got yani gerek xwe bijgerime biparêzin dernekevine derve. Ser yani peşi vîna ez bêjim. Gencî vîna jî zêde av bira bixwin. û tiştê xwarina xwe de mesela tiştê wisa em bêjin zêde wisa bira birûn bira nexwin. Tiştê hînik bira bixwin. Got şekir mesela şekir nexweşînê şekir problem tune ve fêkî karin mesela bikarbînin. Yani xwedê tana ji bona havînê em bêjin meyve go xulukan Hînik diye dike? belê li gor wîna çekiriye yani zivistanê ayrıye havînê ayrıye ve em bêjin fêkê havînê meriv wisa zêdetir bikarbîne. Karbîne baştır. Belê. Mamoste du hewayên pir germ dem qlîmayê jî bikardînin. Mesela te bikeleke Klîma jî yani nakin. klîma Zirarên qlîmayê tune ne? vega klîma em piçek şuğlandina klîma da rastî em zaf nezanin yani. Çawa em klîma em bêjin hatta derece em bêjin zêdetir çawa hindir û mesela di cemdên em tên nevî dereceyê. Rastı. û em fan jî zêde dikin. û em Aslında belê ne jî baş e? radizin. Yani baş klîma nabeyna 22-25 duyu arayı demeri bu şoğlene 22-25 û fan jî wisa kêm be yani hindir û bira ne zaf cemî dîbe bira ne ew germaye hindir û bira bişke wextê hindir û zaf cemî diye o da mesela mirov zêde cemî dîbe wextê ji odê derket aliyê din mesela zaf germe yani ew nabeyna em bêjin di oda da nabeyna işte oda û em bêjin xeyn ji odê derece zêde be ew jî ne baş e yani Saro germa dibe insanlar. berê ji ber wîna klîma yani nabeyna 24 22 arê demere bu şoğlêne
ve tabii vece temaşavan vecin bir derecede em hinik nabın. Ama merv bedenen merv gerek hem huhim bike yani. Beden hediye dihin de bej aliye ki bem Böyle. ava pir cemidi ve dokun. Yani jem vak dondurma falan dokun. Ul ber klimaya pir cemdiyem tüstekinin beden kat hini gelmeyin abim. Tamam mı? Beni. Ez bina vecin mesela temaşavan nömenci egoçuna حجيان جو عمره المدينة مسجد نبوي زحف جمدية يعني قريمة وسا دبكن aynı vaka buzhaneye. Allah Allah. O evderci normalde pir germe. Ben pirgerme. Mesela ez çencere nasip açım yani düve embezin cihe cemedici merif huydan dedi. Yani zede cemdan da cine başa yani. Yani her tişte embezin yani embezin hani aşırı dibezin yani usa İşte ziyade. zede yani kim jali kim bunu zede bu neci ifrat tefrit yani ona ne başa. Yani jber bina germa andruz yani klima yani niziki embezin germa laşe beden amro yani zede cemi dibi o jimerif kuydan Yani her tişteki de bir denge ve Böyle. noksa de bir karara ifade. mesela klima vakti god şugle em her deri digrin Evet. o jiner hasta. Yani gerek o cegom lene gerek hava bistine. Hava pakıcı ne olsa. Tabii hava bistine hava sirkülasyonu çeve. Mesela klima vakti şugle böyle deriye o da bra vekri be hem hava brajo edere be hem ci o da şika sen bejin hava cemdanını bir yapacak derkeve dervece o derece yapacak mesela hinik bir uçağı merve hoştur yani rahat bir vakiden İşte, yani em bejin cemdanını her germi bu ne baş yani. Yani millet de beji ya tesir nake bila her der girti bej bo kode baş bicemdi. Na. Jiber ve bak got her deri ji digrin. Tabii deri pari gerek bu sab pari ki bekiri be yani. De bene havaya khoyzai hindru da beno. Sa şu jiber ve ber klima insan her tim nahoş tkebe. Kul ber Bu razı. mesela o dego mesela zede insan cihebin o nefese van insan ji yani hem oksijen kemtki hem ji o nefes cihindir gerimtki. Mesela doğru mecayine em camiye bun siyah klima habu İnsan her deri gerek bu. girti bu fakat em şoydan hem menfaatısın yani. Ama deriye ki bekirin hava hat em çek şkora rahat bun yani. Sirkülasyon çebu İşte böyle. tabi. Yani de her avayı em denge ki karbinin Böyle. germe de ji sermaye de ji zistanı ji em tam beravajı ve ki havayı ji bo gerim bebem her deri digrin. Böyle. Jiber ve de bem denge avayı bu paretin. Yani zede germbun jine başa yani Zibistan'ın bejin em hendru zav germkin. Havini zede em dicem dine jine başa yani usa yani şire gerim de bejin şire gerim. Şire gerim de bejin Böyle. rast tamam usta saro gerim o şire Evet. gerim. Tabi evet. Yani her tişbere usa vasat be yani. Vasat. Em bejin her tişti bila bir karara xo denge de be. Böyle. Evci tesiriyle laşe meçer Mehmet ke mi bahsayı mesele bikin peşi magum bahsa germe bikin. Lezej Nur Hayat strane kem gıhdari bikin. Nur Hayat içiye ber germe. Ama tesira işte jibe persin ka tesire ke çaval de bu. Jite durem nevan çola Dünyalımın bu yezinden Jite durem nevan çola Dünyalımın bu yezinden Garibim ez garibim ez garibim Ömrüm estene benim yar 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 Garibim ez sevdalım Garibim ez bir halim Jigeze bedin alim yar Garibim ez garibim Garibim ez garibim Ömrüm estene benim yar 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 Garibim ez evdalım Garibim ez bir halim Jigeze bedin alim yar Gavatı çuy bir amen Garibi de çe zoramen Gavatı
te biramın Garibi diçe zoramın Garibim ez garibim Garibim ez garibim Ömrüm estene benim yar 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 Garibim ez evdalım Garibim ez behalim Jikeze vedin alim yar Garibim ez garibim Garibim ez garibim Ömrüm estene benim yar 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 Garibim ez evdalım Garibim ez behalim Jikeze vedin alim yar Daye bite ve sevime Vektere bask şikestime Daye bite ve sevime Vektere bask şikestime Garibim ez garibim Garibim ez garibim Ömrüm estene benim yar 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 Garibim ez evdalım Garibim ez behalim Jikeze vedin alim yar Garibim ez garibim Garibim ez garibim Ömrüm estene benim yar 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 Garibim ez evdalım Garibim ez behalim Jikeze vedin alim yar دنگت هر بیت استید صعبه ولات هم امور خو موزیک خو تو باشته هم جی دنگت خوشه ات چه بتلانه جی کال گورتن بجن وان جی کو ملت کت دنیز ده شاشین چاوا دکرین قریم چاوا بکاردانی دت بجی مجاره کی بکاردانی اسنک شتو گهداری بکم امی پاش ما مستی خو بچرسن جي كويس شو مي يعني أزدا مزاف أذكر يعني دقت ذكر برناش شوتم يعني حر زاري براي مجي جامبون بتشكن هذا عمل أنا شوتين قرام لون جدا 3 ساعات جارك 2 ساعات جاركي كنا بعرضات كانت من ديسا لذة ليه ديسا ودفون شوتين زار أزنا شوتم أنا شوتين ده تجرمي وانا دي چاوا بو نزانم دخو پاراست توان نه پاراست مش خزعتره و انا پاراست belki laşman denektir yazar ben tamam. Vega zaru tabi haş xwaninin yani vakti av dibinin xwan dat. Ve dernak mjavi. Yani vakti şotunji haş xwaninin. Yani gerem mazınj hayjwan habe. وای نور حیات بجی سیجوان هب و من مقریم جکریه دیست شوتینا نه گره که زیده نکت بناوه و اون ساعتی گوما بحث کردی وقتی نیو رو گره مرم نکده yani. Sevan şaşya demek hem de. Saat kadar kendini. Yani aslında sıbe mesela aslında bar sıbe piştiği tav derken duy çağı bar zav hoşa. O dane vari. İşte millet bence prani seri sıbı bükevine tavsiye. Seri sıbı şu hem bar sekiniye yani mesela bejin çik jitine dalaga jitine mesela. Aslında pej jitine ne? Böyle. O pakıcı. Hiç millet ne ketiye de tabi. Ne go millet yani vakti go mesela av hareket كبي هذا وسا دلوته يعني وسا تبي tabii em bejim dema pelle de abdu ghere paqış de bir rast enur hayat jibir şunda şaşiyen usana ki em be segot em soğan saat taket neydi saati seri sabi anji beri var işte asri vega mesela خلاتيه ki vahaji mesela em dikin şiye em dibin işte jibo D vitamini
em çıka ber tabi bsekin ev xabaşe. Rasta var. Aslında yani em bejin jizanigaha araştırmayı gökirne yani roje 15 dakika 20 dakika ji bo D vitamini bese. Saatavi kengi mamusta mesela çiçek yem de. Aslında o nivroki yani o nivroki tave nivroki tabi çetire. Tabi merv mesela nerle berbahre bil mali be mesela balkoni cihim merv mesela müsait be yani 15 dakika 20 dakika bese ji bo D vitamini. Hem de ben işte ji bo D vitamini yani zaf ber tabi bsekin ev net işteki rastı. Yani ji bo D vitamini niv saat 15 dakika 20 dakika beca ama niv saat bese yani. Edin beca keyfi hem de ben işte bura çerm bura raş bibi. Bura bronza. Bronz bibi. Bura bronz bibi. Hani bahsa Nur Hayat bugün Nur Hayat da bronz kiriye tahat ya. Cara di tuhat ya hasta bronz ne Na şu az benim çek esmere ne sen? هري بخوجي Şu اسمر esmere ha. يازنك برونز بو Çek Çek esmer bu ya levine gici bronz bu ya mamus Beca- bername edin de piçek bu sarengi bekiri Beca pireke me xode van behle. Pişti bahreci devam dikin. Şuna solaryum dibe ev bronzama bira devam bike yani. öyle de bejim bilane çerat. Ev ne başa Ben yani. kes hazdekin mamus sen Ama bejim işte bronz. her tiş vakti bir de yani. işte- Mesela solaryum ecne bir zarara mamus mesela ev Ev zarar. fazaiye evci ışının yapayın zararı yani. ne tabii Evet. yani. Tamamen yoksa yapay yani ne başa yani. Tavsiye Ne nakim. tavacı solaryum tavsiye nak. Etam meçer me xora şikir. Eme çav paqış bikin mamus da. Eme çav wan qreja çermi xalla şol her tim de bejin çerm ne tane serruyeme yani laşemeci havcem. İşte Bejin cilt ben temizliği. yani böyle dibine mesela peeling dibin yani jibona mesela yani mesela jibo pakıcı jibona o Bizim yani. gözenek webin yani o gözenek peeling web. mesela tavsiye etkin. Tabii ne peelingi bejin kursa şek yüzeyel yani. Yani vakti bejin tavi kur ne başa uji zarar dedi. Nasıl? Kremci mego yani di saate kremi mesela ego mesela abi derbas ne ki yani sa nemlen sa biyağ be çek brum be ona ji tabi em dibin şu krem bruna sa çik derbas ne ki fakat ona ji işte mego yani 3 saat şunda merv gerek binu ki ganji yunaji yani pireki mesela makyaj bikince mutlaka beri makyajı bira ben bira koruyucu güneş koruyucu bira Ya istimal sabeci bikin. dibinde emleyebilir. Tabi. Heşivine dura. Tabi makyajı yoksa esvik yani tavsiye etkin dermatolog. Mesela Aha onu Zeyda. mesela medinerin çavam çün ser Nur Hayat. Eji ez de tırsım cümle tiştek beji. Mecbur iş mamustem çavam. ne vega nelber vega und şuğulun yani Mecburum. mecburi Ve makyaj yani. nave hoş kayıt tiştek edin mamus. böyle. Hem çavam. İşte havini yani megot yani zeyde merv disej bona çer merv gere zeyde av bu. Ev kremem bejin antioksidan edene merv vana bir karbonhidrat çetire. Tabi Yani en bahsen nemlendirici yatkınlık. tabi nemlendirici yani antioksidanlı antioksidan egot edene. Tabi bu an kremara merv mesela işte antioksidan bu koy. Vakı mesela bejin vaki ava portakal işte narenciye de bejin lemon greyfurt. Ava peki yani. Ama Böyle yapım ava peki. limali bu hoçedik. Böyle, Mesela böyle. neye hazır? Bejin çaya şin, mesela çaya giya, işte vaka fındık, fındık işte usa yani antioksidan avanzede. Yani mervancı bir karbine başa yani. Yani mesela neha em bejin me makyaj kiriye. Zı çawa paqış bikim zirarı içine bila millet heyji çe bede ma makyajı de. Yani em ve paqıjı çakın tamam em dikin mecbur ji bo işe xo em diçin davataki em diçin serdaneki em dikin. Em çawa ji zirarı ve xalas bibin. Yani em ne karın xoje xalas bikin qana bim zirarı ve geyim Orada bikin. zirarı merv işte pişti go ha tamam merv derar yani bave Yani bila zede. paqıjı ki çawa be. Yani em zede bejin. bu ab şoy yani em disem işte kimyasal em tavsiye nakin yani. Yani prani em diçin wan tiştin paqışkirine makyaj em distinin. Dedi ave usahane nizanım malzeme vay taybetene makyaj temizleyici dibejin ya. Em wan distinin ama gelo uçqasi paqış dikin. Yani
çıkan zede mesela işte kimyevi zararlı ve başa. Yani en baş ave yani Bu aveteni naçiyim Yani. çok. Mesela bu avet düşün naçi. Em bir şekli yani Yani kijan ev- aşama ez أنا bejin. يعني بشتي أو تشتغل توا بحث كر يعني كيميائي مرف بشتي جو كاربينه بشتي بينا بعضه يعني زيادة مرف سا بشو يعني روي خوي يعني تأثيره وانشي zarara وانش بنا جو çene be yani. Yani o malzemeye ku mestand MP makyaj xo bişon pişrediyse İşte babem bağlı bişon. yani zede bağlı yani en işte yani en işte başı go pakjit ki abi bezrar yani. Çünkü makyaj tabii ki ne hem kimyeviye hem bahsa Evet. hem makyaj etkin yani Evet fondöten işte kimyevi gibi kimyevi diçe yani. eri evji be kimyevi naçe muhabin mecerban diye baveteni naçe ez dizanım. Mecbur aman işte dici bu kartını. Nazanım ya İşte ya- çava cudaya ya ru İşte ya cudaya. merif yani mesela zede bağlı bir şey yani. Yani jiboku tesir kem bebe em Evet. enerji bir karbon. Mesela em için vanci hoşkaya güzellik salonu yaz bejim. Dibijin ya cilt bakımı em dikin. Nusam katman tişta işa dikin işleman dikin em bejin. O bikertem brasti yani dibe jibo pakışkırna rutane ev boyaj saru yemede maçu pakış dibe em tkarım ve bejin. Yani bin çermemede tiş diminin yani. Yani o tabii yapışki tabii embejin Alana cinayet. ananaki ne yani? Ne işte jibo em zanim Yani yani. ez bina dibim yani emçe istimal bikinci paşi merif gerek bu abi bir şey yani. Tamam me bavê şişt mamoste ez vê dipirsim yani îro ez çûm malê min makyaja xwe paqij kir me bavê jî şişt yani rûyê min paqij bû digor we an em bijin dibin çermê min de ew toksîn ew em bijin gözenekê min hatin girtin ew gihane hevdû ez vur çawa paqij bikim. Yani jibona mesela gözenek ve ben işte peeling dibecin işte sauna vesaire işte usa Sen yani. peelingin çawa karbînin ez ê biçek Valla yani rastlı azab yani ez dixwazim hinek em mijarê vekin ji bo ku em baş paqij bikim. nana yani vega vant işte un çetir zanı. Hûn doktorun mamoste helbet mesela peeling Doktorum ne böyle em ne yani Ez mînakek bidim. Mesela ji bo rûyên hassas dibêjin, em jî piçek hassas e. Min pir lêkolîn kiriye ji ber wê baştan. Dibêjin peelingên partikül tê de tune bin bikarbînin. Mesela ew partikül dibêjin dihêlin ku çizgî tê de çê bibin di rûyê me de. Ji ber wê jî ê bê partikül. Bila tiştek di nav de tune be. Wek mînak ez Evet. vê dibêjim. Yani bila em tamamen bahsa makyajê dikin lê laşê xwe dawî dibên biparêzin û em baş bikin ne wisa? böyle. Yani em çi bikin baştır dibe tamam em kremê li gor rûyê xwe bistînin lê bila kremek çawa bê hinek rûyî em dixwazin em ê piçekî re zorê bidin mi? Yani tabii yani vaki min got yani merifçe istimal bir keci paşi yani gerek bu af fakir bir ke yani işte kimyevi. Tabii o işte gondu bejin yani embejin tkeve uzmanı embejin hoşkayı ama Rasa tabii dermatolog. ligor mesela embejin ihtiyacıya kes çibe mesela duruma işte embejin çermeyi çibe ligor avina avana karardın yani. O gerek yani ezbina tavsiye etkim. Yani dermatolog ki yani doktor ki dermatolog meriferi bavan ama nazedetir ve fayda bidin yani. Yani böyle. Ve işte rast yani kijan mesela kijan uygulama bir şekli fayda ki yancı zarar ki ama çetir zanın. Yani tavsiyemini bir herne bu uzmanı ki yani. Yani helbet ev girin geliyem hani em bahsa geçtik ki mamustat em hemen zanın ku makyaj tamam zararı ve hene ama kijan zararı ve hene dve muazarara çava kim bikin herkes xwazem bahsa ve bikin yani iro em jibo mesela millet de bejin em bahsa dikin millet de guhdarit ki yani tamam makyaj zararı ama çi zararı ve hene çava zararı dedeme em naşo çava be parizin yani em çi bikin baştır dibe o ev zararı ve kim dibin em katmanak çava dina berat çermi xo makyajı da çek. Valla vakim got yani evanat işte ki alanaki dine yani. Başa. Alanaki dine em ne kevne vi. Başa ez naxwaz zêde servî meselê em nesekinin. Em binat bejim mesela digerme de merv çava xo Parizê yani çavru çermi xo birêne. Tabii ne tane mesela ru vekidin mesela piyemroji havini mesela em bejin sa vekirit işte terlik işte usam Rasta sandalet. sandalet falan xot ki. Mesela vana jî hem xuydan çêdibe
em bêjin piyego xuydan çêbê jali mantar ve mesela vasatek çêdibe. Ji ber mesela çıka imkan hebe lingê xwe ziwa bigirin. Hijyena ling jî meriv gere ser bisekine. Tabii imkan çıka imkan hebe meriv gore lingê xwe çêtir e. Rasteli havî nêjî wada kesime zubzu nake piyo. Eyvallah işte yani avana Pirek tabii. bi taybeti İşte avana çêdibe işte xuydan çêdibe ondan sonra mantar çêdibe mantar yani. çedibe rasteli. Hatta Yani meriv gerek edil tercih o ki yani tendürüstü an hoşkayı. hoşgay yani. Nur hayat tendürüstü yan hoşkayı. Ama az dibe bira hoşgayca bira tendürüstü hebe. Bir her du behevre. Her du behevre hebe yani. Raste bil her du behevre. Kaj Nur hayat bepirsin mesela demat makyaj xo paqij dikem bejin. Dikijan aşamaz bejim te çedike te peşi çedike. Peşi pe naviyan çe dibêjin. Makyaj temizliği. Makyaj temizleyici. Evet, temizlikim yani ya çava yekedine ya ruh yekedine. Evet. Temizlikim piştiği pe avejaz düşün yani. Yani em bejin tu bi du aşama paqij dike. Evet. İşte hani dibêjin ya edi ez çavkim barket ser milimin ejwere hinekî bêjin. Tabii ki makyaja xwe em baş bişon paqij bikin ne ji bo ku zirarê wê imkên bikin yani dema ev renk ji ser rûyê me çûn ewna nayê maneya ku me paqij kiriye em heme dermatolog wisa dibêjin heya ji destê we werê bi awayekî baş ku jê herê wan malzemeyê kimyevî ku em pê paqij kirin ji bo ku tesîra wan jî herê bêtir rûyê xwe hinek yek ji her roj makyaj nekin û bi avê wek mamosteyê me gotî baş bişon bi malzemeyên xwezayî heta ji destê we werê baş bişon bawer bikin ez barim ê baştir bibe mesela em gelek jê merak dikin ji min re jî dipirsin bi şampuana pitikan bebekan em ez wisa dikim çünkü hem çavê xwe baştir em dikarin bişon hem jî baştir jê diçe ji wan tiştên kimyevî baştir em dibêjin ji bo pitika zirarê nade herhalde nadê me jî ev ji wek tavsiyeyek em dikarin bidin em ê bi mijara germê berdewam bikin lê peyamê we çi ne ez ê li wan jî binêrim gerek peyam hatine karewşa we çi ye me behsa wê jî kir dibe ku hûn îroj xwe re herin betlaneyê û piknîkekê bikin piştî bernameya me helbet piştî duwazdam destûr didin ew ka hûn çi dikin wek her hefte ez dibêjim ji kerema xwe dema hûn çûn hey ji mangalê xwe çaya xwe wê trafê bimrînin avê pê de bikin bila daristanê me neşewtin hewa pir germ e carna ji cigareyekê carna ji cam ew camê ku dimînin yani tenê ne agir tavlê dixe tîrê jê derdikevin û agir derdikeve hey ji vê meseleyê jî hebin ê baştir bibe bila temaşevanê dawiya heftê bi taybetî ev hişmendî bi ware çê bibe em bênin bîra we mala we ava ez ê peyamê we bixwînim ji min re jî Şanlı Urfayê Mehmet Tuncel Şandiye keko te baş bûyî bawerim te gotiye piyê min baş bûye mala te ava dibêje roja we bixêr bê ji mamoste were û ji hevala selen re gelek silav şandine mala te ava sersera serçava sibhate jî bixêr û selamet aras bêk ji me re şandiye peyam roja we bixêr bê gotiye hefteya we xweş derbas bibe gelek spas mala we ava ez bêjim roj baş Edibe xanim sibav bixêr gotiye sibav jî bixêr û selamet be dîsa peyameke dê ez bawerim ji Îranê hatiye silav ji were gotiye Şasan Demir sersera serçava Muhammed Abdul Fetah Şandiye dibêje dema ez diçim behrê rûyê min dikelpitê yani derî dökülmesi bawerim gotiye ez çi bikim baş dibe em ji mamoste bipirsin mala te ava Xwedê Teala şîfayê bide me hemiya hemî temaşevanê me kabla mamoste bersiva me bide ez ê berdewam bikim helbet mamoste demek tav ew çermê me ziwa dike herhalde ev jî diweşê newsa Yani tabii dirûyê de em bêjin wekî nexweşînekî çerm heye tune meriv gere bizanibe yani ziwa dibe piştî yani bahrê piştî em bêjin zêde ber tabê bisekine ziwa dibe yani biraz nemlendirici krem bira istemal bike berî got bikeve avê jî gerek hewsa bêjin güneş kremî karbîne Böyle inşallah Xwedê bike şîfan ji were em bêjin ê mamoste mesela we behsa krêma kir ya nemlendirici krem bila özellikle wê çawa bin em li gor çi bistînin dema me çûstan İşte me goya geniş spektrumlu cerret bêjin işte. Ji xeynî güneş kremî yaz dibêjim yani wek nemlendirici mamoste yani güneş kremî we got ya bila faktura wê yani nemlendiriciyiz mesela antioksidanlı nemlendirici têde hebe antioksidan em bêjin piçek piçek rûn têde hebe yani hindik yani
yani jave mesela zu çik ne be yani sa Zûneçim. neçe yani wîna dikkat bikin. İnşallah bêjin milletê me jî li gor wêna li gor rûyê xwe li gor em bêjin analîza rûyê xwe bikin carekê ka ihtiyacı çi yaviye. bel gorîne. Nefsa hin biyağın, hin zuwaye, Bele. hin karmane mesela em jin bêtir van mesela zanin wek mamosteyê me gotî li gor wêna hûn dikarin ser krêma jî dinivîsê ama bila xwezayî bin yani mesela dibêjin ya tiştê ku em dixwin divên bikarbin li laşê xwe jî bidin nayê wê manê ku em qirêmê bixwin helbet em tiştên ku di nav de derbas bin em bêjin mesela hinek dibêjin işte portakal têdeye em portakalê karin bixwin demek ki em karin laşê xwe jî bidin wek mînak ez dibêjim wan naveroka wan binêrin bila paqij bin bila heya ji destê wa were tiştên kimyevî tê de tune bin ez barmê fêdê inşallah bidê we em bêjin baştir dibênim Bele, bele. Em- Havini mesela hijyen zaf mühime. Taybeti yani me bahsa havza kir. Havza da tabi zede insan dikevin. Şu mesela bahr yani vekirye yani av şu devamlı av ki zede. Sirkülasyon tede heye. Sirkülasyon tede ama havuz ne usana? Havuz şu hacmayı belliye. Pişti go zede insan bikevine. Zarokji mesela dikevine dilevtinin yani. Tabii ona yani evaranırsa devamlı pakış dikin ama çıka pakış dibi. Jiber yine da havza da merv hinek xwabi pareze. Jiberçi mesela beri merv kebe ave mutlaka bira duş bistine. Yani çi jiboçi yani bedena merv da embejin de xoşiye bakteriye tişteke be de embejin çerme insan da bira xobi şey durup kebe ave. Bira av ne levtini. Pişti go jave ji derket divê go av lewtî be dîsa xwe bişoye. Yani hem beri havuz, piştî havuz û ava havuzê meriv yani wisa neçên hundirê divê mirov yek nexwe Başa. me gere meriv. Çünkü Xwe klor parêze. dediğin olsa mamoste yani klor maddeye çava ya. Klor jî vega klor tabi antibakteriyel. Klor çima tabi ji bona go mesela Pakış bir. yani bakteri mikrop hem ji bona go bimre yani nexweşîn zêde nebe. Ama bejin klora zêde jî tabi klor yani çıka em bejin normal jî bejin dîsa ew klor tahriş dike yani. Çavekî tahriş dike işte em bejin cihewsa vekirî tahriş dike mukozal alan em jê re dibêjin. Weke devroyekî sa tahriş dike. Yani gere meriv zêde mesela serê xwe neke nava avê yani. Ji ber klorê. Hatta şu desteme oraya Bele. seri xop falan Bele. bu Paris'in. O em bêjin mesela hijyen özellikle em bêjin sa yani normal işte em bêjin meriv xwe parêzê ji alî hijyenê ve gere meriv paqijê hewr jî baş bike. Yani havuz wisa yani meriv tabi ez vîna dibim cihê got mesela bahr hebe ez tavsiye nakim bira nekevim ez tavsiye nakim Yani ciku çune em bejin betlaneye bila Tabii. nekevne havze otel. tabi bahr hebe meriv kevê bahrê yani. Bahriye baştırdı. Biz zarok xoji em bejin ew Bele, bu xojine u semamuste. Bele. Beli mamuste pirsek me hatiyest xwazim jî bixwînim. Ekrem Kireçîn xalê min e slavî xwast li tetkim xalo têm destê te ji min re peyam jî şandiye malata ava slavî xweş hemiyan re dişêrim hezexê dibêje di navbera tiliyê zarokan de hem xweri heye hem ji wek pul bûye dibêje gelo ev jî Ya berçiye. mantara yani. Wek bîstik berî we got dibe ziwa Bele, bêne bele. semamuste. İşte yani havini cego meriv yani jali hijyeni ve dikkat bike yek jwana ji piye mirova. Yani ça meriv hay ji roya xwe be gene hay ji piye xwe jî be. Çünkü piye mirov vekiriye xuydan dide ew ji xuydanê jî mantar çêdibe. Yani mantar ji xwe re cî dibêne ji bona go zêde be. O mantara yani ji bo mantarê bir hare ba doktorekî li gorîne bir merhem Merhemê li gor mantarê baş. fakat işte bejin yani mutlaka zarok jî mesela hinek zarok mesela havini aliyeme mesela gore nakne piye xwe terlik digerin. Yani havini jî mutlaka bê gore meriv dernekevê derve. Yek şekalê kesekî dî nekep yaxin Tabii, ew jî tabii, pirskirê tabii. geçêtke. Ya mesela vakti go meriv bê gore be ne terlikê xwe terlikê hine dî kiringê xwe ji wir jî nexweşîn Jûrjî derbas tabii. Ebedî. Ya ji xwe mesela terlikê lastik yani em hiç Tavsiye cihê em bêjin cihê mesela insan zêde ne em bêjin. Mesela wekî camiya weke em bêjin hinek ciya
mesela gelek insan tıkanın piyoha terlige usa tavsiye nakin yani. Böyle mesela me terkir yani kap bun. Yani haneke ama kap atkırın yani kap yani aslında aslında bu tendürüstiyetleri bunun dar bu dini. Dar. Yani afte de namine, avsat de zuvad be yani. O dikşine yani. Mesela rasti وقتی شما مثلا در و جایی که از احتیاجات به دست میش گو قاقا بس قاقا استعمال کنم وقتی دین مثلا او ترلگه لاستیک از استعمال نکنم چون دور دا آفش هم دمینه نخوشینجی لور مثلا دمینه و مثلا گلک انسانا نخوشین در باست به yani. Rastış xodiştenu savak ve got cenemli betirte de demine insan çıka baldar bir baştıra bir çend presediyen berdavam bikin mamusta merhaba ediba xanım gotiye beri artişti bernama ve gelek başa spas dikim malava em kef xoş bin peyame o yusa helbet dibije duru yeme de lekin raşçe dibin doktor gotiye ameliyat havciye gelo zirara ve hey yanna. Yani vega o ameliyat tahminamın acaba yani evjibona yani patoloji yani ameliyat yani parçak ve bistinin yani vakti küçüke yani embejin lekeki küçük ve komple dışının dışına tahlil yani jibona mesela embejin hoşine ki pis heyetine jiber yuna yani. Yani doktor vakti götürüp bırak yani. Tabii doktoru başlıyor. Carna serleki küçük carna jibini embejin hoşine xarab dert kebe yani. Bilal gor doktor kaçı tavsiye kiriyor. Tavsiye doktor bırak karbin. Böyle aras bekşmere persekşan diye dibece cemme ev Almanya'da nüvisemamızda cemme barant el cem ve germe bela xodet Allah henek be adalet bir nüvisan diye ez barım tevsah henek girine helbet cem ve barane cemme germem çapkın mevsim dügherin edi raste dibece destek geçamin her tim hem havine hem zivistane pir xoh dedi görüm çıbıkın keçamıcı bezar buye. Xuydan dedi. Xuydan dedi. Yani ev nehoşineki sistemik heyetine yani buna göre merif tahlil abi ki fakat xuydan ziyadetir embejin mesela laşemro da mesela sinir sistemi yani sempatik sistem de bejin ama ziyade aktif bir jibina de goçebe tabii jibina göre her doktor yani teşhisek bir danin yalnız xodetala adile yani xodetala hene kirnez var mı? xodetala adile. Ustaya zıstane cekerme mevsim embejin mesela Jikonya'yı Tayyip'e taşçı nüvisandı bu abistekberi navi xojinu nüvisan ser çava slavete ser çava yani mamuste de beje heke doktori uç tavsiye kiribe ligorvena hareket bikin baştırdı be gotiye inşallah xodetala şifayıcı bir de embejin emi beri xobedine nur hayat em strane kete gıdari bikin tamam strane ki go hayat bir deme beje yani neyse vakit navi Esmer navete şirine ezkirina tefirine Esmer navete şirine ezkirina tefirine Betejiyanam girine besse hayalim verine Betejiyanam girine besse hayalim verine Esmer kaver esmer Esmer çavete reşebere kemmer müjange direniya gevher pel be pel pore xuberdase Esmer minahe başev derli tariyamen bebever Esmer kaver esmer Esmer çavete reşevere kemmer müjan getireniya gevver pel be pel pore xuberdase
Esmer minahi başeder Litariyamın ve bever Esmer kaver esmer Esmer rukenok gevher Dünya menit seran ser Esmer rukenok gevher Dünya menit seran ser Delaleren gülover Mentever ava kevser Delaleren gülover Mentever ava kevser Esmer kaver esmer Esmer çaveter eşevere kemmer Mücan getireni ya gevher Pel be pel pore berdaser Esmer minahi başevder Litariyamın ve bever Esmer kaver esmer Esmer çaveter eşevere kemmer Mücan getirini ya gevher Pel ve pel porik berdaser Esmer minahi başevder Litariyamın ve bever Esmer kaver esmer ساعت خوش تخو اسمر کریه تو سما گفت اسمری خون شیرینی دسترانا اسمرش منو گفت نانسا این مالا تا آواز ساعت تا خوش بلاش همه هوالین اسمر هریم بیجن سلابقم جور دشینن اما مستم بحث هاوینه دکن ام بحث جلو برگاج بکنم سما بحث اری چرمی خوکن جلو برگی چاوام tercih bikin yani beter em bizim tamam em tenekli xodakin ne cana evji ternakin em çabkin Ega havini tabi cille tenek pambuyu. Yani mesela polyesterde de hebe. Polyester de şovtin yani. Polyester naylon yani. O embejin rengi mesela vekiri. Yani mesela rengi embejin mesela Nurhayat Hanım yani havini cilevi yani rengi ne uygun ne uygun ne uygun o tam ligor havini xokriye yani sadece çünkü berçi zelal rengi vekiri spi yani tavi nakşini tavisa yani naile zede tesir bike rastan jiberu bir havini raş perlxone ki o işte mesela dizle pambuyu yani koton yani بطيبتي ام بين جلا ام دبي بامبو بستينو سمامستا شو ابن جلا شو بامبو بيا kesin yani ama edinci yani gene merif mesela tabi bıçak horteme yani ne tenavi zibistanıcı mesela lübün gömlek lübünce mesela fanile yancı bejin fanile mesela askılı yancı mesela direkt konakin yani yani be fanile yani mesela gömlek direkt rast bakatkin rast yani havuz satkin yani hem havini hem zibistani aslında ona huydan dikşeni o jibo mesela saatam roju çetire yani Rasta yani naili evçtin hekem mesela gömlek hem polyester ve nageci laşemeci nageci beden amcım samamızda evci priskirek mezne yani. Gayjine mesela havini merv goder kreder ve şapka yani foto tişteki usa. Tişteki kuru yeme bu Paris yani. Bere jibona mesela tabi roya kiş tabi Paris'i. Usa bejin berçavke tabi merv istemal ke. Tabi berçavke tabici evci zahmihimin yani bejin ego mesela ultrayola işini polarize gözge usa cami usa bejin jbo tendrüsiye mrovaş yere vana istemal ke. Yani ne tane bejin hamsa cami ki normal uğraş ve
Yani Eyvallah, avcı. edi her deritem frotan endistinin ne ama bir doktor bilmişsiniz tamam. Yani en azından tavsiye doktor yani çünkü avcı yani bejin sar rahniye tabi zarar de çavi. Yani cubana go mesela zarara van mesela Kem ki ondan sonra zede tesirine keçab o cami baş Aliyen bejin doktoru çabası tavsiye bir kemer bisteni çetir yani. Baştırdı be. Yani jibo embejin parasına bedename cilci pirgiringin tamam işte. Vak çavafeki havini uyezistane cudane culubergi havini uzistane şi cudane tamam işte. Devem hiç veji hevin. Başa hevalime vetere kamada kirnamamızda mecmelet ji pirsi ka ev çava xod parizin çava laşi xo ruy xod parizin emni bersi ve mecgel pirsi guhdari bikin paşa me serwan bersi ve helbet be mamustere bir şirove xo berdevam bik. چاواش گرمت حافظنی ام هندورن برقلیمانن ام دومدت کمنم چنه بندارا جليه نكتخوكن تبيقا قربا والله قليمات نبا برو إدارنا ام خو شبو ام خوشك بكن ام بقما روي خدكن ام مقياج روي خدكن ام خوشكن هما ام توازم بشكتي ام خوشك بن ام خو كيفا ما بيجي هناك güneş kremiş aftavka bir sali gel ki pisa şu bu enake em güneş kremi gel caram kullantıkın şu buna remen ne şote zarar ne bini والله مشكلة حتى قد متى أم ناخذ خطر مانك لروجنا فزولي مجبوري خو مكياج كي كل جارم خو مكياج كن والله هي زماني بري وين كشوت خوازن خو بعدين خو خوشكن إيرو قلت ميزان هوالات خدر مانكري بخوشك بتجي تخواز خود خوشك بكي يك لهفدو يد ميزان بتشكي يك نام هوالا خود يتخواز بتشكي ببرقني أمش بوني خوام خوب خوي مالي محمد جنش كريم قلانت كن حتى جمتي وقمدت كنا طابكي وجنش كريم بي جنش كريم دلنا كنا درما أم خو قلان جيت كن حتى جمتي جميع دورا خوش بيج نواج قلان كن قن جنش بوني بطابكات جوا حق كوي قلان كي حتى جوج متي كريم قم قلان كن غرق روي ما زراري نديدا شيء جو زرار بدر ويمم قلان لكن يك بقنجم قلان تكي لبشتي قروي كي خرابي جاكيت بخسار حتى جاكيتي يقرك مرقانا كي شيء قنج بخازي وروي كيجي بي خرانه بي قالك هيج روخو وعلاجه قول روخو تكن هبن وقالك شطاف كي بشكي بالت ام روخو ميزنن ام جيت باكم شيتكن ام ماسكياج خورا شيتكن ام روخو مكياج تكن شبقه ام روخو تميستكن وقتا قوم قريمه دكرن دبرگو بچکی یاغلی به گو زوابه روح بهتر خراتکی گو بچکی یاغاینا کی هبه سرویم هو بسکنه هیچ اترا پیشکات بگم نه کی دقت بکن قريمه طابكي جوجلكي بودرة نافانا كده هبه جلكي بيجنوانا كرن رو خراب تتكن براتشقا temiz be بچeki yağlı be hiç etira. Peşika cilt bakımı olarak vaktagom çetkin güneş kremi zah önemli ya. Vaktagom derkatna bartaf ki güneş kremi gomru xonekin derine kafin hem rut şote zuad be u pişti zamana ki ji kuldurundu çetbin. İjberlo güneş kremi geleki önemli ya. Roje dijarse jara dve gom hor xoki. Yani her sabun bazı serçave konuşuyor. Doğal sabun serçave konuşuyor. Başka bir şey ne yapayım? Esası radım serçave konuşuyorum. Krema ve cildimi radım serçave kuradım. Bu paşe işte krem ve dikip serçave ko. Serçave derketim der krema güneş serçave kuradım. Paşe şapka kudum serçave gözlük takmıştık. وقتی هم سریس به جخو را دبن ام اولی دسته خو سرچاوی خو دشون به صابونه باشنه خراب و کرم مرمی وقتی دکتر دبی جن امش درمان خانه وان دستینی اموانات سرچاوی خود کرد Devin atelmen çisa
kesti dil beware bevina telmin çisare çendiş kesti dil beware çavtir syare jegwena jedara ma gelo roje ki tenme vegera çavtir syare jegwena jedara ma gelo roje ki tenme vegera gheribene vegerane vekibere vekibere gheribene vegerane vekibere 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 hele biramın hesre cavente gavat çuyte gop hatrete hele biramın hesre cavente gavat çuyte gop hatrete ez behevime ben de varım roja hatnate ez behevime göbeme birate ben de varım roja hatnate gheribele ve gerane ve kibere vekibere gheribene vegerane vekibere 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 Gavak roj here ava Peradim re ronyatava Gavak roj here ava Peradim re ronyatava Çünkü bülbül tütene tel biramın hele şirine Çünkü bülbül vetgerin heline tütene tel biramın hele şirine gheribele ve gerane ve kibere vekibere gheribele ve gerane vekibere 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 دستت ساوی دنگی تا هر هبه انشالله این بیشین الک جارم دنگی تا گهداری بکن مالاتا و انشالله ولی ما مستعم بردوام بکن ولی برسوی ملت شیما گهداری کرن یا بیشین جو اکود بیم مکیاج خود کن اکود بیم روی خو باوی دشون گلک برسوی جدا هات اون جمره لسر برسوی هم چه بیشین yani em tavsiye ek çava bedin millet yani وکی مگو تانه
tişteki meriv kimyasal buraya kadar işte Ogadan davya davet roja da gene meriv pakıcı bir şey yani. Tabii ki o kimyasal eder ki ve kimyasal gene meriv istimal ki. Dve venajım pakış bugün. Tabii ünacı pişre ve avaki uzazede pakıcı bir şey. Tabii taybeti mesela zarok ji pireke bahamji yani ona Ejbergo mesela zarok çerme wan hassasa pireke bahamji ducaniye ev zarar de zarar de bitkeji, bebekji. Jberina mesela güneş kremi meriv istimal ki evji sar rastgele meriv istimal ne ki em jere dibêjin ajane fiziki mesela fiziki paranzandını fiziki ki yani. Ama titanyum oksit mesela ego titanyum oksit de hemen bervana istimal ki. Ama nakve beden amruf. Ama ki embêjin ve ki bariyere ki ser cilt sekine naile mesela İşte ve naile öyle. naile mesela tavsa tesir ki ve ki embêjin ve ki ayna ki usa çektik yani usa De Paris'de. Paris'de. Mesela herten bahsa ber bahre kirin ya mamusta. Embêjin aliye hereme kar kerhene kutçuna embêjin inşaat ede pale yedikin navzeviyada dahabetin. Yani tavcı bu anji elbet girin. Evji ve güneş kremij bu anji havceli. Tane ev bes geliyor yani bir saat adı bin tavet edeminin zahmete gelme. Tevcili var mesela gerek mesela çıkacağım ve cehe vekili nemine tavna bine çetirem. Sen bejin milyon brane vekili usat. Biraz cülü belge xo embêjin haya her devre xo bigrin. Bigrin tabii. Şu mesela pireke gol sad şoğulun da sarıya hoş dikirin. Evet, prani hem de binin. Tani çavevan sebekiriye. Sabi yazma Böyle diye böyle xutparezin. Mesela beri ihtiyarıma insanı kebir mesela bir çaket mesela derketine der ve çaket aslında çaket. Buraya gelmeyince herkes de bu çima çaket. Aslında çaket yani yekiş gelme pareze yani. Yani demek beri anha baştır zanilin tamam usta. Mesela bir rağmen dema mahlame pirek küçük de çuna mato te tavır ki her tim xo baştı peçan bak got. Tabii zamanı mefhem netkirim anha em fehmtken ku jiber demek xo bu Paris'in tamam usta. Yani hem jigerme hem de şavte hem tav zede tesir neki. Belki derfete herkesi tüne be bigin kremin em bijin tabi bistinin belki yani o krem dise cebekli meriv kari krem ama yani çıkan bejin yani meriv krem cibke dise tav tesir ke yani. Yani vaka got çen saat şu havcem cara dubara bikin و جبر وجه یا هری باش پاراسنا می از باورم نه سمام است. جا کریمجی باش تره یعنی هم خو باش به پاریز. Yani vega çıkan bejin mekhovsa xo vekiriyem ce vekiri diyeceğim krem işte rasta. Mer Paris'em istemat kin böyle ihtiyacı da ne bu yani? Rasta beri insan beter lugor wan şart و mercan tevdi geriye. İnha emde be usanine mecburen de ve wan krem acip karbinin evci tabi beri emde binin kujme baştır zanine tamam usta. Mesela usta me bahsa krema u embejin ya taveci geriye uygulama edin az bahsavan bugün sepanin ku embejin vekleyeceğim doktora medikal ve mezoterapi embejin en usa çava hani. Yani ve gacbona mesela çerme vurursa embejin nemli mine şilbe mine zuane be yani. Henek uygulama mezoterapi hene. Oji embejin tiştego hyaluronik asit de heye. Hyaluronik asit de oji bedenem roji çetke yani. Evvela yönteme mezoterapi, usa derziye, usa küçük binçerimde taybeti mesela cihego vekiri, yani cihego tavdı bine, yani böcün pirek mesela vakti örne batlane tatil işte berbahre cihe mesela, yani havini cihego zede vekiri dimine işte usa mil mesela kut derkebin, işte cihego mesela vekiri. Cego zede mesela huydan tavdı bine. Wandera işte mezoterapi uygulaması çedikin yani bir hyaluronik asit. Ama ana çedike ama ana çerm jibana gosa zuana mine, jibana gosa şilbi mine. Evci fayda ve yani mezoterapik uygulama jihe yani. Evci yöntemek yani. Böyle. Evci mesela havini
Pirek mesela berigo mesela her batlana işte tatili bahri işte berigo her mesela mehke dise seans merv çebike bese yani seans se seans yani haftaya carke Perivandik yani havini. Beri. Peki Mamustan bejin uygulamayı kudu havini de verin kirin, uneyin kirin. Ki jan betir em bejin pirek lahej çebin yani her havini her uygulama tekirin ya nay kirin. Yani em bejin vek botokse vek lazeri vek em bejin tişten yani tabii mesela lazım beri tabii bina baş birisi mesela bejin beri mesela insan goheri bahreki yani daha sonra bin tavi gözede bimini ev durmak var hebe beriye merv gerek işte lazer tavsiye nakin yani yani gere mervsa arabi diye mesela peeling'e embejin kur avanaji beri mervheri bahre beri sa bin tabi xo mecin yani sabı sekne yani hem lazer ve hem ji peeling'a mecin kur tavsiye nakin yani dermatolog. Yani em bejin ber ya yani, betlane devi hayat çen maha mesela nav. Yani mehke merv beri mehke gere beri merv her mehke gerek vana neke yani. Mecin peeling'a kur bejin derin peeling ku lazer tedavisi. Mesela çünkü evana çerm hassas ki ya. Yani hassasiyete çerm ziyade dike. Vakti çerm hassas bin tabici mesela meruf bu tabi bir sekini bir çağı çerm dibego ziyadetir zarar bibine. Tabii tabi betir tesir eyledi ki. Aynı dibego ki mesela çerme zarok yani. Çerm dibecin ya zarok bin tabi biraz ahnesek çerme on hassas. Yani van durmadacı yani mazın beci yani çermusa hassastı be yani. Ciberina yani tavziyedir tesirdi ki yani de go çerm yani şovte yani ultraviyoloji zede zarar bedin. Tabii evji vakot çerm ciber kuz yani denek gibi betir tesir eledi ki evji zararı mestir çedi benim samamız. Mesela ihtiyarcı insani ihtiyar yani zede mesela ben tabip minin zede mesela embejin insani got kebid yani zede embejin ber tabi dimine insani go mesela ber tabi namine bedanavan bahsa bedanavan tıkım zedetir dimine mesela zedetir çermusa ihtiyardı be yani. Zu ihtiyardı. Zu ihtiyardı yani karmiçon zedetir mesela kurdu be. Tabii tavdiyem sürekli usadıkın. Az bağırım tesireke usacıdı beni. Zedetir mesela. Yani insana golbün taviz edeneminin. Tabii buna D vitamini fayda mı heye? Çok emneçim betbani mam semneçin tahtili. İnsan jibo tavid için tahtili. İşte zede merv ne sekine yani. Saat eviyem diyarkın. Hinek insan malavan ver bahri heye mehe sağla mesela peşeş ma devamlı bahri ne yani. Basamat kim yani. Led vem xaba parizin ve hem heyci saate kum derdi kebin hebilin samamus. Mesela yego ver bahri mesela khaniyevan heye. Ambej khaniye havini. Nasıl havinge? Havinge. Yani egole havinge hene lur mesela ego khayiş xo hene şevak et kebin ave. Yani dane var kan. Henek mesela işte muğrbi Raşidet keve abi yani. Ne sale. Biçek nacem de ambejin av. Gerçi cevunu sadece av nacem de neyse. Ev haş fakrine. Yani tav sa zede ne başa yani ha. Yani her tişt ben bahsettikin yamdı bir denge evcik denge ne samamusta. Denge taveci hebi ev qasi başa. Nur hayat. Ve her tişte baş tişte denge vasata yani ha. Kamız nur hayat bir persenti ki jan çaxadı keve bahride. yanlışı dikermi. Nivro. Nivro dikevi. Em seri sabah gayre nakin şaka urabe. Seri var ile daha hoşa. Yani evari, beli evari. Beli evari kuştura. Pişti mağrab. Bu sarnine. Sarnine. Şabaka hatta evari yani tav lelxe. Mesela bari germ dike. Tabii bahar germ dibe. Ya cana dedi insan şildi be u batı liyekit xisardı be ajberi mi got bijune naxoş bikevin leş hava germe yani. Evet. Em bijin jibir şunda tişaşiye kusana ke ben edit dane nivro ne ke bahre da musabej. İsa şautin.
شخوای دیارت شویتیه باشه ما مثلا بحثا پیرک دوجانی بکن هنگیجی پیرک دوجانی بلا بهتر هیچی چه بن مثلا هم تاثیر مکیاژ کرم وان تشتی کن بکارتینن چاوال وان دبی چون وقت یا چرمی وان جیتنیک تر دبی همچی آتاوی ام بیزی. ولی پیرک دوجانی yani çıkacağım ve işte kimyevi xadur bikim baştır yani. Ne sahi. Yani em bejin kremi mesela em bejin doğal mesela giya hane yani. O çetir zanen yani gazda. İşte merif işte kimyevi dur ve çetire. Tabii germedeci dernek evin. O zedetirci mesela av bukhun av başa. Çünkü bir avi hem pıtkevan hem zarkevancı bir av demine. Yani hidroamniyos dibêjin yani amniyos wisa kêm dibe ew jî ji bo seheta zarûne baş e germê de jî ya meriv dernekeve zaf mecbûr nîm me yani ewana zêdetir ew yani tiştê me got meriv xweş ji çi parêze çi dîqat bike دوجانا زیادتر yani. Dibêm dîqat bikin. Ecûlî bergê çawa münasib tercih bikin. Şuxa dujaniye de insan ji ber xwe gerim dibe em bêjin ta digirê di cem de. Cilê yani pambuy yani cilê pambuy wisa em bêjin yani hem navcil hem normalcil pambuy ve çetire yani. Yani meriv hayce em bêjin ji çi bêjin mesela beden akı. Yani mesela gösteriş yani mesela em bêjin. Tabii li gor em bêjin xweşkayî xwe rindbûna xwe cilo bergê. Yani pêrekê em bêjin ducanê tenduristiya xwe pêştir gerek. Bilal xweşkayî nal tenduristiye binêrin. Tenduristiya xwe birêrin yani. Yani hem tenduristiya hem tenduristiya bebeke xwe yani. Qene be nehmeha bila idare bikin em sabêjin. Tabii em jin hani her وقتی دم دخوازن خملا خو خوش را خو ام کم نکن اجبو تندرستی اجبو پتیکه ما ادی امی ببین دایک ام خو آماده بکن اجبو دایک بونه اوجی باشه بلا حوالی من فیلم می ویزیون آماده بکن ام مری خو بدنا فیلم ویزیون دم آماده بو اجمره بیجن tabii ma gotune her ne şkore belki bettane ki belki ciye ki belki her ne piknike ki vizyon jî me merak kir ma got kîja film hene bela hinek malbat jî herin şkore sinemayê bizaro ki xware bi xanima xware bi hevre demên xweş derbas bikin hevalê min ew amade kirin bîstekî ne em ê berî xwe bidin wan jî beriya wê jî em li Nurhayat guhdarî bikin baş dibe. فستانا صار دي صلي خوكا خو بخبلينا بوري خوشكا لسيرا وداري زبندا تم درنگ نمينه صبرا من تنه درنگ نمينه صبرا من تنه درنگ نمینه کی چه ده بجه نخم آمده ببجه برنادم دل دایته مزگین آمن بده بجه یاتمه رویم کنینه بجه یاتمه رویم کنینه بجه یاتمه جمر بجرش کیفم بفرم سینگو بریده ببهلی نامن یا جی بجنا و جی بزانن یا بجره یا جی بجنا یا بجره یا جی بجنا یا بجره یا جی بجنا یا بجره
یا بیجه اره یا بیجه ناده بیجه نور حیات امیجی ایرو هم سرگرمی هم سر مکیاجی هم سر خوشکایی سر بیرکن دو جانی سر همی هم آخبین ون چه بیجین ون بیجین اره یا نه ون جی کارنج مر بنویسن طبیعی ام نکارن مشغل پرسیلی ام نگاشتن و همیا ون کارن پیام ماج مر بنویسن کاون چه دکن ون هیچ چه دمینن دم اون درد کفن در و جلو برگی چاون لخو دکن ماموسته مگوت بلا پامبو بن ون کی جانا ترجیح دکن بتایبتی عالیه جزیره شرنا خم بیجن عالیه مردینه دیاربکر و در پرگرمن ون چاو خود پارێزن ئەموان مێراق دەکەن و تکارنج مرە بنویسن ئەمەژی هەلبەت مامۆستەیە خۆ بپرسن کارەوشاوە چاوایە ئەزیت پەیامێوە بنێرم بێ مامۆستەم بەردەوام بکەن مە بەسە پیرەکە دووجانێکی کرد ئەم بەسە زارۆکان بکەن ئەم دایک جارنا زارۆکان هاوینێکی دەمام دەردکەن ئەم پرجل و بەرگاڵەوان دکەن ئەم دەبێ بجەمدێ ئەڤ ڕاستە گەلو ئەم واسە پێچێ ناف پێچێکی چەند قاتالەوان دکن کیۆتی چۆراپ ئەموان دکن یعنی زارۆکێ خۆ هاوینە دەچ ئەمە ئەو قاس دپێچن یا ئەڤ ڕاستە ئەوان شاشە Yani bebeka yani bu bebeka dibêjim. Yani zêdetir meriv ne pêçe yani mesela bebek jî ji germê aciz dibin. Em her tim em dipirsin em dibê nexweş bikevin. Em bêtir wan dipêçin. Golber qrîmeyê meriv nesekîne. Mesela işte cilê wisa tenik li wan bike çêtir e. Nefsa ew jî canin yani dawiya dawî. Yani em bêjin yani havini de peçek adamı bebek meriv gerek ne peçe yani. Nefsa. Yani ev peçek jî em tavsiye nakin. Em çi tavsiye bikin mamoste? Peçek yani ev qalça çıkıcı jêre dibêjin yani ev zarokê got mesela hinek zarok yani ji dayik bûna xwe mesela qalça çıkık pêre hene ev hastiyê pişta wan mesela ne tam cîdeye ne tam cîdeye veja wextê meriv pêçeka de dipêçe ewana wisa dibîne û mesela zarokê wextê got dimeşin yani dikulin yani hani mekanı ördegat için wisa dimeşin ya o qalça çıkıcı jêre dibêjin ewana mesela zarokê wisa got ji zikmakî wisa bin yani daha da ji dayikbûnê wisa bin ev normal zaroka vêga wisa bêzê wisa girê didin ya lingê me wisa vekirî dimîne em dibên wisa bira tedavî ji xwe ew e yani yani wisa her du ling ji hevdû wisa dûr be vêca wextê pêçekê em tam wisa wan çêk dikin bi zor manusa rast dikin em dipêçin dipêçin û destê wan jî destê wan jî em rast dikin wisa dirazin yani aslında ne baş e yani ew pêçek em hinekî ji bo xwe dikin ez bawerim em heta îşê xwe dikin ew jî nav piyê me de digerin ya em dibê bila bisekin bebek ji xwe nagere de yani ew pêçek yani ji alî tibbê ve ne tiştekî rast ne rast gerek em vê pêçekê terk bikin yani evê de me ji vir şunda di nav cihazê keçika de ku wisa ji bo zaroka hazir kirin pêçeka çênekin em wisa bêjin ne wisa mamoste yani ne baş e ne baş e yani yani ji bo em bêjin fizyolojiya insana ne em bêjin girêdanekî rast e ne rast e Bele mamoste mesela havînî jî zaro wisa tiştê cilê wisa em bêjin tenik ê pambûyî hewcanekî em qas bipêçin cêkî wisa em bêjin ne zaf ne ber qilîma cêkî wisa şîr wisa hînik yani zêde ne hînik çêtir e zarokar baştir dibe mesela bahsa önema giringiya avê kiriya mamoste ji bo pitka jî ev wisa ye çünkü şîrê dayikê ji xwe didine wa lê av jî hewcerê em bidin yan nedin yani vega hatta şeşmeha hatta şeşmeha yani ji gaynê şîrê de em av jî tavsiye nakin yani yani şîrê de terî yani ji alî em bêjin xwarinê jî yani ji alî em bêjin vîtamînê jî ji alî em bêjin besînê jî têr dike ji alî avê jî têr dike ama tabii pîrek gereke pîrekê me jî xwe baş narin mesela gerek xwarin û xwarina xwe li gora wî ne ji bo şîrê wan mesela çêbê şîrê wan zêde çêbê pîrekê me mesela gunda mesela dişuxulin û hay ji xwarina xwe jî nabin ve xwarina xwe jî nabin yani pîrek wextê got bixwe şîr çêbe yani tabii tiştên ku şîr çêkê hin tiştene bêtir çêdikin mesela li ser wan bisekine diyar bike çi zanim wek got belkî li gor nava rojê bêtir bixwe li gor berî yani ji bo bebeka xwe gerek e ji bo zarê xwe gerek e
tabii ki ki işi ve got Ben- diye gundale işi Mesela gundaj zede dve ya. şireyim tine. Ne mama dedin. Bele. Zarık vakti günü çedibin mesela ava şekeri dinlevan. Av dinlevan. Aslında tişteki başı yani. Yani rasta avaş. Kerem herif tişteki ne de yani. Yani hatta Yani şeş evci maha ya. am aveci tavsiye nakin. Tavsiye nakin. Yani vakti go zaru fesira diye xo girt ev girtina vici çekirna şir zedetir dike yani. Yani dibe vaki em bejin çava merv em bejin dibe sonra mesela çıkan bejin lan bahane heme dümek girida yine vakti merv de vaki usahi koyko vedibin ya. Ayn ev girida yani vakti go bebek pesira diye xo girin evana çekirna şir em bejin زيادت كي وان قناة فيدي كي نفسها مع مسته بله ده ما هرت وكو انرژی دیور او وجا شیر چه دی yani. Tabii çıkaz demeyeceği beri pirek avsadı go dugo çıka bebek bimeyeceği ve şiri ve ziyade bebek. Ziyade bebek. Vakti bir kanal ve de bir kaydı çava de bir. Bene. Evji pirekin mazın demek ki beri van tişta zani buna ne Bene. mı muste. Ve gor doktora. Mesela abanaji tişteki halete ev beri mesela vakti go zaruk çedi bu ev şire pesira de ev şire awul şire ki usa hişke. Beri mesela digotin ev ne başa ne dana zaruka. Em bjere tabi de kolesteron dibejin. Evana aslında zaft tişteki fedeliye zarukra. O dinavavi de em bejin emin globulin و antikor tiştego mesela zarukra fedeliye proteine gojere lazımın خودتانا او شيري عول دا وينا تبدا وصل له دري جوان دي جابر يدغوتن اف شيري خرابه ندنا زار وند تشتكي باش يعني او شيريغو او شيريغو عول وري او انا جزارو كرا ضعف ده او انا تدا من قلوبين انتيكور زدنا بيجن زارو جرك نخوشنا دپاريزن يعني evet men bejin 11 deste وري اما دما زارو ka hat dünyayı şiri avul şi bidnede ama bira yani bira ne bejin şiri metine bira goxte bigre pesire de o şirçe be yani bila pçeki am bejin zori bidin xo ne bejin tune ne sab belin ku zaro kemiji çek tevsa civari bir mesela tembel etkin ve şiri metine veca mama des mamatkin des tiştat edilem zaro ka vadmini am bejin bila birçine minin ma mustam çapkin ve ko mesela dayık babega خوش داری خو مادام حز دکن حز کرناوان او شیره گو مگویا شیره هش گری که وینا بدنه yani İnşallah jibu şunda ekul ma guhdari dikin der dora xoji bejin hataj destewari ve şiri aul ku şey am bejin bebek hat dünyayı und karım bidne de ne pise vay doktor ma vusade beji en fede şire fedeli eve yani İnşallah juan rabbe be şifa ma mustem bejin Mehmet Yıldızoğlu rejmere peyam şandiyeci Urfa'ya goti Urfa pir germe le bisaya bername ya wahnekin bina haber dedin em mali disekinin gotiye emala ve ava em kef hoş dibin kunji dibin meva استوديو ما هالبت كايرو ريتشبكن ماغوت وما مراخ كرنا وسماغوت مهرن الفيلم فيزيون بنيرن ام بهبر بنيرن فيزيون ده كيشا فيلم هي زاروك خره بمالبات خره بخانم خره بلكي من هرن سينماي ام بيروح بدنور باشا ميل برد گلی تماشاوانن هیجا مجبوه و هفته فیلمن ویزیون آماده کر. فیلمن ویزیون ین و هفته اون فیلم یکمین بهستندن. اف فیلم چیروکا زلامه کی اختیار گاوا دمشه و خورتکی لدریه ویدخه شانی تماشاوانند ده. زلامه پیر جیانا خوشی انسانان دور تنه به کوچکی خورا ده نافدارستانه ده ده کلوبه که ده دوام دکه. روژه که خورتکی به ناوی جو ده بیجه من ریاخو وندا کریه و لدریه زلامه پیر دخه. زلامه قد جسردان انسانان حزناکه جو دخه بن پیلا پرسان. پشتی چند پرسین گرینگ نافبروان خوش تبه و با آوائه کی جدل دست با آخافتنه دکن. هر کودچه جهف حز دکن لی چیروکا زلامه پیر جی جورا دبیجه ترسو خوفک مزن دکه و دل جو. This is where the story gets real good. زاروکین کسندن. فیلم جیانا جنک زاروکا حسکریه خواه وک زاروکا خواه حز دکه مجار. ماموسا ریچل جکار خواه پر حز دکه. گاوا دبه اویندار الی هدی نزیکی کچاوی لیلا جی دبه. نزیکپونا الی و ریچل گلک جاران تنجم هف.
هم لدبستاني هم جي بهفرة ايدي دچن بيكنيكان. ايدي ريتشل خوك ديا ليلا هيستكا لدداوية داويدا او كيچا جنكك دينا او روشي ريتشل دخه درونيا ببا خودي زاروك. Renkli ışıkla ortak müzik dünyasının kalbinin attığı yer. Mesela prestije. Çekeri müziki Hilmi Topaloğlu avakari prestij müziki bu u deve demeda tişin hatiye seriwan de filme de nişani temaşavanandı de. Prestij müzik de sala 1992 da hatiye avakirin. Prestij müziki de salin nodi da gelek navin gring u hünermendin baş derxistine hole. Deve serdeme de Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz u Haluk Levent jî riyawan ji be prestij müziki dikeve. De filme de jî سربوري اوان بيا مجارا فيلم. جاهزين؟ يلا. 1 2 3. مالباتا روبي اندزيار ابراهيم الروبي بجنا خرا جباجر دوردجين لجبو تشتكي جرينج وگريان ولات مجارا فيلم جي او وگرا واندك مجار جنا ابراهيم الروبي دكتوره و تشتكي پر جرينج تسريوي جبوي جي جنو مير دف هر تشتي برددن و مالا خو باردكن جيكي دور دفيد ميدا دخازن تشتين كو هاتيه سريوان جبير بكن لبو يركن لبنده بون تسريوان جبوي تشتي ودگرن پشتي تشتين كو هاتيه سريوان د مديا جيواكي دا بلابو هردوجي دروشن مجبوري دامان. واي كلام في الدنيا محتاج تفكير واحنا لازم نمشي عشان جيوم جماع وقصوري نزانم نما حز نما بده دست خواه بده مزه مزه جام من مزله لیله شف دره و رشو سبی دره و تو خونی خون دره و ورلی من بخوابی دلشک yaşana ve şab beji dere jiyan çma qasore nezanem ne bahez ne جورج راجيان وكهبة أو جبلاج من ودابة ليلي عالدروة ألاق بباهل دبة صن لسر وبردبة سدرنجي سدروة دست به دستان دهوه جورج راجیان و گهوه او جی بلاج من و دابه. مع
ساعتا خوش زنگی تهل دنیا بیم بیشن مالاتا آوا بسترانه تی خوش برنامه ما رنگین تر و خوشتر دبی تماشوانی مجی تابی هم به موزیکی هم به سینمایی هم به مشغل پرسی هم حتیش دسته مته ام جوره دبیجن کاروش چاوایه ونی چاوا بکن و دخوازن چی بکن یانجی ام بیجن ام بینم بردسته و ادیون ترجیح خو بکن هر زارو که خو ببن سینمایی قنبه دبی کون کاربن هرم بتانه بلا etkinlik ek çaleki ek dnava u zarok ya da çebe baştır da be inşallah tekliye naber av zarok ya baş bebenen bejin ev jivek tavsiye ki tabi eko bu karbin malava avam jin hada bejin zib er xobda mamuste xo ve mamuste ma bassa hani parasına laş xo kiriya es xazım ne ki bassa alternatif tabi bekin lewra da havine de gelo de be germede mesela eko hacamat ki ego zirvad ki فين راح عند بيته بكنك او بكيرتي يعني هاوينه دون تفسير دكن يعني يا هاوينه او تدايي ما قلت مرف كاري دي سد بكي لبالي زيدان بيجن مجبورية النبي مرف بهري مثلا فايزي تشتري فايزي يعني مرف يعني نخشينا كبه بيجي راسيه كبه مجبورية بيجي گره مرف خوش گرمه جتاوه گره خوب پارزه اش خوب پشتی مثلا بیجن پشتی حجامه یانجی پشتی زیلو گره مرف البن تاوه نمینه yani daha doğrusu ne çe bahri sa tesira tave sa gereke البن نسكنه تقرمي دجي مثلا درنك سجيكي إنكاي دبي حتى مثلا أو تداية مرف كاراني حتى قو باش ببي يعني حفتيك دورة حفتيك يعني غير مرف درنك به أنا زانش حجامي دام نشتري وسا شرم وسا تشيكتكن وسا خلشينن بلد خلشينن وأنا تبي لبن tabi ne başa yani olsa birinci başına be belki zede tercih bir şevte yani ziloji şkomzanın ziloji hego digreş kod xorine veja tavji bedede ce mesela pişti zilo xore merce txaze hinkayı txaze yani hatta cana henek ne hoş zede ter mesela bejin duxore em buz deyin neser aslında avana mesela Cego zilo girt mesela sordu be nizat xore ya aslında avana vaki em jere şu enflamasyon de bejin vaki em bejin vaki reaksiyona iltihabiye avana aslında lüvediri mesela naxoşin cego naxoşin hebe ecbona go baş ve de bedena mirov da evce enflamasyonu hücre gote nevedir em bejin vaki lokasita vaki em bejin fibrobulasta avana vedere mesela diceribin yani başt ki yani. Aslında yani ev xore nişaneye baş bu ne? Ev xor yani ev tabi reaksiyona yani evana em txazin tişteki usabe yani. He baştı ben yani. Beli. Em fehmtkin kulur tiştek heye. Nana em txazin lüvedire enflamasyon çebe jona go em bejin lüvedire mesela kireçlenme hebe bejin naxoşineki din hebe veja ew der bi enflamasyona baştı be yani. Yani ma mustamet vaqt zero ve xwina em bejin ne baş dikşinin. Şu ew bixoji hinek bakteriyan ji em bejin mikrobên baş dixin naşemene wisa. Ne bakteri ew çawa dibe yani reaksiyon. Zilo di bedena xwe de mesela nezîkî 100 heb zêdetir kimyevi madde salgı dike yani çêdike yani. Evana reaksiyon çetkin yani. Evana reaksiyon çetkin. Ne go yani em bejin. Yani tiştek kimyasal bedenamere. Kimyasal ev tiştek kimyevi reaksiyon çetke yani. Mesela proloterapi de mesela dextroz em enjeksiyona dextroz etkin. Derzi dextroz em çetkin. Evana mesela enflamasyon çetke ve dere baştke yani. Yani enflamasyon yani jbona go bedenem ro baş ve tişteki başa yani. Mesela beri belki vaji bisiyanji ve ditiye cana mesela C çoka falan dağdıdan. Mesela parangek egir dani nedir? Ev derdi şavuti. Rasta. Ve capiştiye ev derece ev çeşideki enflamasyona. Ve yani lur jibo baş bebe henek eş çedi be eş beri enflamasyon çedi be jibona göre der baş be
şu Peygamber Aleyhisselam dibe setişt. Setişt yani jibona hoşina ek kare karbine yek dibe hengve yek ji hacame yek ji dibe dağdan. Dibe dağdan tavsiye nakim. Fakat her dukedin tavsiye etki Hazreti Peygamber. Yani hem hengif hem hacam jibo yani nahoşina jibona nahoşi baş be ona tavsiye etki yani. Ama dağdan tavsiye nakim. Tişki hakikaten zahmet yani. Hem zahmet hem de bir zarar gibi de yani keseki bir şaşı çep gene mesela keseki nezan çep. Zarar buna yok yani zud nacer be yani. Çünkü min dit yani vaktim batmanım doktoru dikir. Enek jigunda dahatin ego mesela piyo dağda bunu hatun dit bu yani. Ya bu zahmet ama mesela eşya per zede nemsa. Yani am tkar mesela bejme de havini de germe de hatta destema var ya nekin yani merv yani zede durumaki bejin acil tinabi merv levya payzi psikniş yetire. Payzi anji zevstani nemsa. O ganjinaji mesela henek uygulamayan bejin ki botokse ve ki bejin işte epilasyona vesaire. Yani avanaji yani zede merv yani aciliyetine merv çene keçetire yani. Yani botoks falan cihavini on tavsiye nakılmam. Mesela pirek dikin yani bijin ya serisi muhavere zanım seridu muhavere falan. Yani o takvim mekdani bir mecburun ne çekin yani. Ama beter payızı Uzbekistana çekin başlara geliyor. Nasıl? Böyle. Peki PRP en bahsa PRP jipkin PRP şvatıştaki fazayı. PRP çede be PRP. Psikologde de nasıl? Psikologde ne? O PRP mkhuna naxaş dikşinin santralist gün o c khuna PM dikşinin. Avana c gamezin mesela kudere hem bejin psikologde be hem lort işte çok be hem bejin mesela buna go روی مثلا جانوری حیات وری روی انسان پاک ببینه پاک ببینه همش با تداوی همش با خوشگاهی دکارانی نه تمام است اگه مثلا پروان دوشین مثلا جمعه پروان خورد به جمعه گو نباشه دیسم مثلا پرافت کن yani perafe gerek او نا prescriptuna yani amtkar da havile de germede jiçe او سقنتي تنام بيجن ابل نور حياه ام بري قبدن تام كلامه كسترانه كشته غداري بكن وقت ما جي هندك كدميني At kervanı hele bele avar dile 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 At kervanı hele bele avar dile 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 Ganil ben ya medre bele Demrem dile 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 Ganil ben ya medre bele Demrem dile 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 Tez kuştum helandım Avar dile 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 Tez kuştum helandım Avar dile 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 Geç kamera seremeli Gümrüm dile 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 Geç kamera seremeli Gümrüm dile 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 Beş yamane hendekene Avar dile 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 Beş yamane hendekene Avar dile 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 Ne gene min hene gene Gümrüm dile 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 dile
ساعتا تا خوش دنگت هر هبه ام بیجن مالا دا و نور حیات بدنگ خوی خوش ما رستوران خوش تبیجی ما مستوقت ما جندک ما اوقات آگاهی خوشتان یعنی اوقات تشتی کو ما خوی نزو سب گشتی بیجم تشتین هری گرینگ ام بیجن جاره کدیم دوباره بکن بلا اکو نو تلویزیونی خو بکر بین اکو سری سبی لما گهداری نکر به وندکارن دیسم بحثای کنجی گرمیم چاق پاریزین اکو چون بحر اکو چون ناوزویا ماتوتی تور که پالی بگشتیم بحثای بکن başta bir. Yani havini işte guamzanın imkanın mesela dubara bikin. Yani hafıza hoca tavi geremer bike. Nabeyna saat yazda u çara yani beri asri beri niviro hatta beri asri mer dernek evi der ve çetire. Ego mesela batlane disevan saate branek evi bahre. Ego kevi bahre mutlaka yani jbonago تاف خو پارێزی گەرەکە قرێمە ئێستێمال بکێ و وێنجینا زیێدەتر گەرە ئەم ئاو بخۆن یعنی زیێدەتر ئاو بخۆن غەنجینا خواردناخوا تشتێ بە ئاوێ تشتێ برون زێدە مەرب نەخوێ ئێگۆ دەرکەوێ دەربە ئێگۆ مەسەلا زەڤیا ئەم بێژن دخەبتێ خۆ تاوێ بپارێزێ ئەم بێژن وەکی ئەم بێژن yani işte şapkaki yani sas pirek mesela de vuruyor xoseri xo milli xosa migrin yani mesela tazine mine çetire zedetir yani av mego mühime ganjvina zarok geremar zaroka je tabi bu pareze çünkü zedetir tav tesir dike zaroka ihtiyara jûsa ego mesela havînî bike vê hewza gerek hayjê mikroba hebe işte havuz o got bila dise xwe bişon tabii yani hem berî hewz bike vê hewzê xwe bişoy bedena mirov gerek paqij bike vê hewz piştî got derket jî divê got av lewitî bê gere meriv xwe bişoye yani lehjiyane birêne yani avê hewza hûn zanin klor têde zêde ye gere meriv hewza xwe ji ava hewz yani gere neçe dev û pozê meriv çavê mirov ihtiyacı imkanı mesela berçavik ji bo hewzê mesela meriv ki çavê xwe ava hewz direkt li çaveyekî nekebe çêtire çünkü klor yani tahriş dike yani ew jî tabii konjüktivit çêdike yani ew jî piştre çavê me sordu bê dixwarîne sordu beni imkanım bana bêjin yani ihtiyar yani imkan çıka imkan hebe ne mecbur bina dernek hebin nexweşiyê mesela kronik hebin wekî ê qalb wekî ê şekir ê gurçika wekî din bira dernek hebin pîrekê mesela du canê bira dernek hebin tavê cilûbergê me jî cilêm em bêjim sa vekirî rengî vekirî û pambûyê meriv yani karbînê îstîmal karbînê ji alî mesela tenduristiya link jî terliga meriv gereke yani şê gore terlik neke lingê xwe yani bira ew der ji xwîdan nede yani xwîdana lingê mirov gerek meriv paqij ke yani çıka fırsat meriv dît derkete derve piştî gohate malê yani bira devriye xwe yani bira destmejekî bigire yani wisa çêtir yani. Yani heta ji destê me were em çiqas makyaj jî bikin, qirêm jî bikin yan em tiştek jî nekin em avê bişon. Bişon tabii. Ego mesela havînî mego yani ego yani pîrek ego makyaj mutlaka bira koruyucu yani bira koruyucu bira istemal bikin dura bira makyaja xwe bikin. مگو خروجی yani tesiravan hatta dise saat işte dise saat şunda xalastı be yani gene meriv nuv ki o ihtiyacı hebel derve be şu pirek devamlı şu çantaya van de yani malzeme van çantaya var em ligor mera bişansın çantaya mehene var valla çantaya var ya evet ne Ama geç ona jibe çantana gelmem ama ne reme çantayı mı küçük acaba kimlik acaba telefonu ya. Evet ama işte usta sereken bizim cüzdanı kimlik telefon emecina da bizim ya da çiz bigerite de hele sanur hayat. Yani çantaya bak çekmece maşallah yani. Usta jiberu em prani berike van zede bikartinin ez usadıkım kanabi çünkü her tişi ez bizim bilatte de biya ev lazım ezle denerim çıkaz gram bu ye.
Em nikarin raş Yani dede em bêjim bira pîrek bê çente dernekevne derve. em wajî difikirin mamostem çaykin çünkü zilam yewan tune mecbur zilamê xwe jî ê birayê xwe kaydên bikêre derkete bin te jî em bikine dem dibêjin em alîkariya wan jî dikin em bêjin Em spas dikin ji pîrekara. em tune bin wî çi bikin mamostem bêjin ê mala wa Em dîndarin ji were. mala wa Xwedê we serê me kêm neke. Amin. Xwedê kesî serê kesî kêm neke bê we jî nabe bê me jî nabe nemsa ev jî dengeyê Jiyan bi hev re dibe yani. Helbet jiyan bi hev re dibe mala we avaz bêjim ji bo bernameya me ku ev agahiye baştan ev agahiye hêjatan ez gelek spas dikim dawiyê şîreteke ku hûn bikin em dikarin jî temaşevan re hûn bêjin tişta herî önemli giring bila mesela hejî çi Yani tavsiye me ve bira bername ve bira takip bikin. Bira her dawiya heftê bira li dawiya heftê bin. mala we avan bêjin ev jî tavsiyeke pir baş sloganekî her dawiya heftê li dawiya heftê bin. Ev nawedî tamam min ev girt ji vir şunda ez ê jî wisa bêjim mala we ava ê baş ez gelek spas dikim ji were Doktor Hasan Demir mala we ava kesên ku xwazin bigin mamoste ji termediyaya civakî dikarin bi Doktor Hasan Demir bibînin nemsa mamoste û dikarin ji wir bigêjin nêde li Anqereyê kesên ku li vir dixwazin herin balê dikarin xwe bigên nêde û Nur Hayat Selen mala te jî ava dengê te yê xweş hem müzîka te hem dengê te têr û tijiye yani em bêjin wek te mekteba vî îşî jî te xwend diye em spas dikin mala te avaz bêjin gelek spas ez spas dikim baş ez xatir bixwazim tu jî bi müzîkeke xweş paşê me em berdewam bikin em vê heftê hatin dawiya heftê wekî mamosteyê min got her dawiya heftê di dawiya hefteyê de bin sibe heman saetê de ez ê li vê derê bin mêvan û mijarên cuda li xwe baş binêrin dawiya wê heftê xweş derbas bê Abi